Whakaarohia ke te ao ka re te reo Māori i roto. Kua whakarewa whitiāhua a Ngāti Kahungunu, hei whakaahua mai i te ao reo Māori kore ki a tātou. Me te aha tārake te kite atu ko te iho ngaro te reo. Arā, ki te iho ngaro te reo, ka iho ngaro hoki tātou te iwi Māori. Nei rā, a Hania Douglas. Ko tēnei pea te āpopo o tātou marae ki te mate te reo. Koira te karere i muri i te terenga kiriata ipurangi a Ngāti Kahungunu mo te whakakipakipa i te iwi ki te ako i te reo. Wetahi o ngā kaupapa o roto i wera, ka tino pāpea ki te nākau Māori, ka tino ohoho rānei te manua Māori. Koinei te pua waitanga o te whakaaro ki te whakawai te iwi kia aro mai ki tō rātau reo. Nō mātou te whakaaro, ia mātou kimi ana kia pehea nei te whakatairangi tā mātou rautaki tuatai, ka pehea e pai tā mātou rautaki ki ngā ngākau o te iwi. Ko Jeremy Tātere McLeod, te kaiwhakahaere o te rautaki reo o Ngāti Kahungunu. Ko ia hoki te māngai o te tairawhiti mo te mātāwai. Hei tāna, i ētahi takiwa, kua timata kē nei mahi te korenga o te reo i roto i a rātau. Ko wetahi o ngā marae kei te pēne, nere koenei taku aroha. Engari, ko te whakakorikori nei, ko te whakawehi nei a Kahungunu me te ki atu, kia tere tātou ki te kore, koenei te apopo, koenei pea te apopo o tō tātou reo. Te kaumārua ngā kiriata poto o tēnei terenga. Ia te marama ka whakaputaina he kiriata anō. Ko te hiahia kia ara ke te iwi ki te whakaora i te reo, kei te pari o te rua e tūana. E whakapona anau ki te kore tātou tahuri ki te koro i tō tātou reo, ka noho pēnei o tātou marae, hei roto i nā tau tatone. When the language is lost, so much can be lost with it. Ko te tumanako ia, ka noho tēnei moepapa hei kiriata noa. Hania Douglas, Te Karere.